Deep in my heart. Karma, mirne duše. Deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. Video spot. To je za pjesmu Mirne duše. To je pjesma koja je namijenjena za Hrvatski radijski festival, ali odmah snimamo kao i sve ostale spotove dvojezično. Znači radimo ga na engleskom. Ali sad ću vam odmah reći kako se zove engleska verzija. How do you want me? Okay. How do you want me? I tu stane. Tu stane, dosta već je to bilo prvi. Kako može biti rockerica prije Densović? 5 godina. Uglavnom, danas je drugi dan snimanja. Prvi dan su bile tako zgodne cure koje su snimale, gledali smo ih ja i Neno, došli malo kao da idemo pogledat seta, ovo išli smo gledat cure. Osjeća mi kako od grdi dečki na spotovi katastrofa. Uglavnom imali smo i 2 zgodna muškarca jučer koji su tu plesali i tako, jedan izgleda isti Leni Kravic. I zašto ja nemam sreću da snimim sa takvim zgodnim, zbog tebe moram Je, moraš penzionerima raditi, šta ćeš. A normalno, sad evo jutro je 9 sati je, dobro malo više. I uglavnom, naša Tara je prva na setu danas, tako da je već farbaju, sređuju i poliraju. Zakaj ne snimate dol na Hrvaškom? Sve bi bilo normalno, da če smo dol na obali, da bi neki posneli dol na moru. Sam više temperatura. Lijepo izgledaš. Dok mora s tim starcima biti na stage-u. Ali čekaj, pogledaj kako izgleda lijepo. Pa ima masku. Di si bila da si tako se poljepšala? Jučer sam te vidio, nisi bila tako lijepo. Sam bila s tobom na moru. To je današnja inače prva scena gdje će Tara pjevati par playbacka, odnosno znači ovaj pjevani dio spota. Biće obučeno u neke bijele boje i bit će uključen ventilator da to izgleda malo onako lepršavo. Tako da ćemo onda na toj pozadini prvu scenu današnju snimiti. Karma, mirne duše. I mirne duše, nazdravljam s tobom za sve avanture što pred nama stoje. I mirne duše, pred tobom i Bogom mogu bez srama u novi dan. U ovom životu ja ljubim ljepotu u očima tvojim, tražim svoj svijet. U ovom životu doživjet ću stotu, ako još noća s tobom ne umrem. Prve scene su kašne. Ne vem, zdaj moram pogledati, kaj mi bilo najboljše slijedo. Dobro je i recimo brzi privoz. Your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. Danas je drugi dan snimanja. Ovo je drugi dan snimanja. Došli smo ovdje i ovdje je bilo 10 manekenki, ne znam, Ali nema manekenke one koje nose, nego manekenke koje imaju sve, znaš. najniža je bila više od mene ovoliko. Da, 1,90 m plus štiklice. Malo nas je bilo sram pored njih, malo se... Ovako smo je gledali. Okej, neće kako. Bio je jedan dečko tamo, ali su ga ignorirali. Uglavnom, ljubili su se i tako, bit će interesantno. Deep in my heart, Karma, mirne duše. deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul. I
Ovdje je sad pored mene na sceni u 10 ujutro je došlo do naših manekenki. Znači jučer su došli u 9 ujutro i počeli snimati. Da, i poslije smo se pač pravili make-up ono. I prvi kadar, ne? Prvi kadar je bio? Bio z ogledali. Sa ogledalima, to je ona scena tamo. U Perilu, prosim. Znači u Donjem Rublju. Kaj je poanta u spotu tvoje, ne? Ja, pač bistvo spota je, da se išemo z eno žensko, ne? Da, znači ona je jedna od glavnih aktera u spotu. I jedna i druga cura se kao spremaju, odlaze u klub, plešu. Ja, i išemo se, ne? Traže se unutar kluba, gledaju se. Ja, in pol se najdemo, ne? I onda se nađu. I pač dancamo skupaj in kao malo bolj... Više malo seksi, tako da se skuži da se... skupaj smo na enem stolu, da se malo vole. Tu nisi vidio, veš kak, adijo. Zadnji prizor je tak... Zadnja scena u spotu. Ja, ful hudo. Super scena, kaže. Je tako en posnet stol in jaz ležim na enem. A to je ta kauč? Ja. Na onom kauču su snimali zadnju scenu. Pravna fulja, veš, pozorno čez, ne? I onda je to kao u silueti, oni se... Ja, in smo kao glumili kao malo bolj erotično samo. Malo erotične scene. Uredno, ja. Kako bi on htio? Ej! Pa on bi je. Halo! To je naš stilista Marko, koji brine za naš styling. Inače psi od Saša Heca, od našeg režisera. A ono što gledate je Neno u civilnoj obući na kauču vrijednom $800,000, što je otprilike nekih 4.000 eura. Come on, babies! I mirne duše, nazdravljam s tobom za sve avanture što pred nama stoje. I mirne duše, pred tobom i Bogom mogu... Evo, snimamo dalje. Scena prvo je skoro spremna, tako da ćemo sad snimiti pa ćemo vidjeti, ne? Vidjeli ste upravo, gledate scene iz BC-a, odlične scene. Super, ne znam kako su, stvarno su dečki tako napravili scenu da padneš dobro. Da, trebalo se sjetiti da te pisoare obljepiš s tim ogledalcima. To su ove ogledala iz onih disko kugli, ne iz 80-ih godina. Uglavnom, ako gledate sad te scene, vidite sve. Super, i manekeni su odlični, cure su dobre, scene mrak. Ovo je mali gleda kao Leni Krevet, ste vidjeli, a? Isti Leni Krevet. Drago nam i nadamo se da ćemo, pretpostavimo da ćemo biti ući u finale radijskog. To je za po nama uz Doru, znači najjači festival i najbitniji za svakog glazbenika jer ima i puno vrčenja, to je i vrlo na nivou festivala, tako da se nadam da ćemo imati prilike i pokazati i scenski kako će to izgledati. Pripremamo se za nas. Znači Mirne duše radijski. Glasite za nas, slušajte nas. Evo, to je bio making the video od Mirne duše. Nadam se da ste uživali njemu, da ste još neke nove stvari saznali, da vam je bilo interesantno pogledati kako to mi radimo i pozdrav do idućeg making the video.